imwe mu mpamvu ngituma abanyafrika abakunda kurwanira ubutegetsi cyangwa abagakora ibishoboka byose ngo batsinde amatora ahanini ngo no gukururwa n'ubuzima bwiza n'umushahara uri hejuru n'ibindi bintu bitandukanye umukuru w'igihugu yemererwa ari nayo mpamvu usanga uwasogongeye kuri ubwo buzima ahanini abadashaka kubuvamo cyangwa agakora ibishoboka byose ngo abugumemo kugeza apfuye. Ikaze hifashishijwe imibare ituruka ku mbuga z'ibihugu bitandukanye n'amakuru ava mu kigega mpuzamahanga cy'imari CI World Factbook, urubuga rwa Business Insider rwashyize ahagaragara urutonde rw'abakuru b'ibihugu bahembwa amafaranga menshi kurusha abandi muri Afurika, natwe tukaba twabahitiyemo kubagezaho 10 ibambere. Ikaze ku mwanya wa mbere turasanga Paul Biya. Paul Biya ni umunyapolitike wo muri Cameroon wabaye perezida kuva ku ya 6 Ugushyingo mu 1982. Ni perezida wa kabiri umaze igihe kinini ku butegetsi muri Afurika, umuyobozi umaze igihe kirekire ku butegetsi utari ubwami ku isi, akaba n'umukuru w'igihugu ushaje cyane muri Afurika. Ku mwanya wa kabiri turasanga King Mohammed wa gatandatu. Umwami Mohammed wa gatandatu ni umwami wa Maroc uriho kugeza amagingo ayangaya, akaba n'umuyobozi w'igihugu wa kabiri uhembwa akayabo muri Afurika. Yimye ingoma akuya 23 Nyakanga 1999 nyuma y'urupfu rwa se umwami Hassan wa kabiri. Ingengo y'imari ya buri munsi ikoreshwa n'ingoro ibarirwa muri akayabo k'amadolari 960 nk'uko byemezwa na Forbes. Yishyurwa na leta ya Maroc mu rwego rw'ingengo y'imari ya miliyari 2.576 y'amadimasi nko muri 2014, bitewe ahanini n'umushahara w'abakozi, imyenda no gusana imodoka. Ku mwanya wa gatatu turasanga Cyril Ramaphosa. Matamela Cyril Ramaphosa ni umucuruzi akaba n'umunyapolitike wo muri Afurika y'Epfo, akaba na perezida wa gatatu wa Afurika y'Epfo kuva muri 2018, akaba na perezida w'ishyaka ANC kuva muri 2017. Azwiho kuba umwe mu bantu bakize muri Afurika y'Epfo, bikaba bivuga ko afite umutungo wa miliyoni zirenga 450 z'amadolari y'Amerika, kandi yagaragaye mu binyamakuru by'imari nka Forbes Africa na Bloomberg. Ku mwanya wa kane turasanga Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ni perezida wa Kenya uri ku musozo wa manda ye ya nyuma. Ari ku mwanya wa kane no ku rutonde rwa Business Insider rw'abakuru b'ibihugu bahembwa akayabo muri Afurika. Bivuga ko umutungo we kuri ubu ugeze muri miliyoni 650 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatanu turasanga Yoweri Kaguta Museveni. Perezida Yoweri Kaguta Museveni ni umwe mu bayobozi bamaze igihe ku butegetsi muri Afurika no ku isi, aho amaze imyaka 36 ayobora Uganda, kandi muri icyo gihe ngakaba amaze kwibikaho miliyari 13 z'amadolari, niba Business Insider itaribeshye. Ni mu gihe ku mwanya wa gatandatu turasanga Tabuen wa Nigeria, nawe ufite akayabo. Ku mwanya wa karindwi turasanga Theodore Obiang Wema Mbasogo wa Guinea Equatorial. Ku mwanya wa 8 turasanga Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe. Ku mwanya wa 9 turasanga Denis Isasu. Ni gihe ku mwanya wa 10 ari nawo dusoreje urutonde turasanga Alassane Ouattara wa Ivory Coast cyangwa Cote d'Ivoire Astravesta.